دما خوش به تماشاوان هیجا جارك دي ببرنامج روش كاستي لسر اكرانا روجاوا تي في ام بهفرانا خلك ما يرو هناك خالن جرين بين زمان تايبتي كريداي زانست وزانياريه ورشن بيريه بيجو ما رشن بيري هناك خالن خاي تايبتنا امير سروان راوستن لقل بيوانكي ما پر عزيز لفر آمدايا گران بهايا وخدي ازمونك راستيجي دم دريجة واتو ويكي ليا كونام برنامج بيرا شركن دخبتها وبينوسي بي رانا وستيا امي ايرو بحصا روشن بيري وحلوستي بكن روشن بيري وسازي بون روشن بيري وريخستين بون ايرا من اللي خليك خاطر راسي جوانا هناك برفرا بكن وهناك تشتي واني هورتشنا قد بكم هناك هبدو سراس بكن شهبدرو بيجن تشاشي انتو راستي امي بهاورو بيجنن انجامكي باش ما في هالبست يجي عبد الصمد محمود لي بافي هالبست خوشتره ون بخيرات ويتو خير داربه روج باش كردستان روج باش بينرين هجا سپاس هجا زكريا بو في خوندني سپاس كارمندين روج كاست از خواب بختوارد بينم غيرو از لقلتا وميفانيتم قال لك سباس راسيجي برنامج ما إيرو هناك تايبت به أمي هناك خالين كوراسيجي هورن زرافن نازيكن أم قال لك هناك بحثا وان بكن أم هرتم بحثا خالين إنجشتي لكن أم كي درباز كان فيه جارك دين تماشاوانا هيجا وك هرجر وك هرخلكي كومنت هنا تعليقات هنا ممكن نرين خابين زمان داخازي خابين زمان پیشنیاری خابین زمان و تشتی که من نکاری تمام بکرا یعنی کی مایا اون کارن ده کومیتا دا تمام بکن جبی که ام خلاک ما بگین انجام کی باش باوی هلبست ام روشنبیر کیه؟ کان کی روشنبیره؟ دو گوتنن برسكتي كرن بيفكي لي هجرت شروفياوي يعني بيناسيناوي زور جرينجا تانها لغور شوباندنا من زانياري جهاني بگشتي بيناسيه كتايبت بگو بيجي روشنبير اوه و دست نشان بك و دست خودين سرواتي نهاتيه هند بيجن هر يك دواري خوده جهه خودت کاری خودت پسپوریا خوده او روشنبیره آنگو ماموسته کی دبیستانه روشنبیرت کاری خوده و بجیش روشنبیرت کاری خوده و وصل سر همو جرین کاری روجانه و جیانه لی دبن نرینک ما آن شروفیک من تایبت هبه روشنبیر کسی خودی باندور و نرینک تایبته نتنی خودی نرینک تایبت کاربه وی نرینا خو بکه باندور نرینا خو بکه باندور و بکه هلوست ده هر آلی ده چه دوالی آهالیه و جده به چه ایرامانی ده به چه دشی و کاری و موزیکی ده هر داری ده به منو فکر بیجت آلی اول و سیاست و ریخستن بونی ده جمرو کنه تشتکورو بکار بینه کناوی روشن او کسی زانیاری اولی ایگو ده هندری اولا خودی هلوست و باندور به از الویجی
بنارم لبرنگێکی جودای ڕەنگێکی دن دیمەک ئەز کێرە ئەزێ بێژمە ڕەوشەمبیر کێ دیوارێ هەلبەستوانیەدە ئەگەر گەم میناک بینن ئەو کەسێ گۆ هەممی خێزن هەلبەستوانیە دۆر پێش بکە ئاگاهداریەکوی لەسەر ئەزمونە تایبەت بووی و هەرێمێ و جیهانی هەبێ و کاربێ وێ ئەزمونێ بگوهرە و بکە ڕێیەکە تایبەت بخوا و وێ تایبەتمەندیە خۆشی بکە هەلوەست دە ئەنجامێدە وێ هەلوەستێ تێخە خزمەتە جیواکا خۆدە وەرە تشتێک کارا بێژە ینی مرۆڤژی بابی هەلبەست مرۆڤژی کێرە کانا ببێژە تر ڕەوشەن بیری شکێرە یعنی ئالی پیوان نەمەگوت ئالی پیوان و تایبەتمەندی هەندێک تایبەتمەندی هەنە لێ دبە لێ نابە لێ نەمەگوت ئەگەر ئەم وێ پیوانێ بستینن جوواکا کوردی دە جوواکا کوردی بێ تایبەت و ئێزا خەلەکە نویسکاریە و ڕەوشەمبیریە دە ئەوی ژمارە گەلێکی کێمە یعنی لێ مخابن نها ما جوواکا کوردی مەستەندیە چ کەسێ گوت چواری دە کار بکە ما نابلێ کریە ڕەوشەمبیر کەسێکی دەرچوویە زانینگە هەیە کەسێکی دووارێکی دە کار دەکە و ئانەوا میناکژی لەگەر ڕێزگرتنا مژوارە و تەف دبرا و هەواڵ و دۆستن لێ وەک یەکەتیên ڕەوشەمبیرە من یەکەتیە ڕەوشەمبیرە دنیایەکشی نەویستیە یان شیمت تەنگێ ئەس نابیزم و ئەس نزانم ئەمێ بەحسەوەیە بکە پرسێکینە تایبەت ئەمێ تایبەت لەسەر یەکەتی ڕەوشەمبیرە ڕاوەستن پرسێکمە تایبەت هەیە ئەم ینی بافی هەلبەست ئەف ئاخا پیرۆز کۆ بە زمانێک کوردی دپەیڤە ئەف جواک پێویستی خۆ کەسێکی چاو هەیە ڕاستیجی ینی باوەڕ بکە جواکێکی ئەوخە دەوڵەمەندە ئاخەکی ئەو قەس گران بەهایە هەموو هێلی خۆدا ji خۆزادا بگرە هەیە کەلەپورێوان ئەو هەیە تشتێ هەری بچووک دژیانە مەی ڕۆژانەدا یعنی پێویستی خۆ کەسێکی چاو هەیە و تا ئالی وێ ڕێخستن بوو نێدا و ڕاستیجی بینە بەر هەفتوو ئەم بەلاوە نەبلو ئەم نەبەلاون پاراستنە ئاخێ ji her kesî têxwestin ji her Kurdekî têxwestin got aqê biparêze ew xaka got ser jiyan dike ew xaka got bi navî wî dipeyivê ew welatê got radijê navî wî na ew mafê wê xakê di histê her Kurdekî di heyê wî biparêze û berevaniya wê bike lê her yek li hêla xwe her yek li gor xwe ji xwe ez nikarim erkê kesekî siyasetmedar û yekî nivîskar û yekî karker ez wek hevdû nabin ez wek hevdû li gor nerîna wî li gor derfetî wî na heger ez vî alî de bajom ez wê xakê parastina wê na deynim ser milê ڕەوشەمبیر و nivîskaran jê siyasetmedara bêtir çima ji ber got gereke ew ge xwedî bîre ew xwedî plane ew ê karê dûr binere û karê wek dibêje nexşeyekê riya rast nîşan bike got ev millet yan partî yan tevgerên siyasî li ser bimeşin lê parastina xakê ne tenê bi kesekî vê yan bi sazîkê vê yan bi partîkê vê girêdayê lê her yek jî bibûr her yek jî erkî wî ji êdî cudayê na rola zanabûnê kerim ki avî ve xew tişnabe bavê helbest rola zanabûnê çi ye rastî taybet çi bandorê li ser kes li ser malbat li ser civakê dike ev û êdî ew kesê zane kana bandorekî çawa bike yani min civaka me Kurdî rastî jî
پێویستی ئەمە بزانابوونێکی بەرفرە هەیە تانە بزانیارە هەیە ینی دەری گوت پێشی ئەمە چی دەبێژن دەبێژن ببەنێ نەزانان خەبەر نەدە بنیا بیران یا و کەسێکی نەزان کانە نیوی بیرێدا ئەو وەریس قوت کەوت و بنی دەبینێ ڕۆڵە زانەبوونێ ئانا دەما کۆنام تێدا چ قەسمان دوورێتی کە ڕاستیشی باوەریامە دە یەک ji pirsgirêkên Kurdayetiyê ên Kurda çi yanî civaka Kurdî bi giştî giş xwe zane dibîne ینی کەسێک نەزانتنە kesekî xwe nezan bibîne tuneyê di dest bavê ji çi yanî îro wek hek em çi hêla siyasetê jî bibin û em çi ji hêla nivîskariyê jî bibînin ew kesê ku xwe nedibît zane û siyasetmedar wê partîk ava bikira نا dîmek ئەرێ xwe dibîne siyasetmedar û xwe dibîne zane û kare rolekê bike û kare xedmetekê bike ji bo vê jî partîkê ava dike di halê di hêla nivîsandinê de ew kesê ew jî xwe dibîne nivîskar û xwe kare berhemekê bafirîne got xedmeta vê civakê bike ev êşek e eger ez piçekî paş divegerim بەێ dê dema Seydayê Cigerxwîn û Qedrîcan û Nûreddîn Zaza wê demê de çend nivîskar hebûn çend سە تلیە داتن هێژبارتن bandora wan gelo bandora wan li civakê yan bandora bi hezarî îro hene li civakê kêj me bandor kirî بێگومان وان باندۆرەکی Wan مەزن کرد çima wan bandor kir ji ber hebûn li wan guhdarî dikirin îro ro pirsgirêk ne tenê li ba nivîskar û rewşenbîrê pirsgirêk kinek li aliyê civakê jî ew jî dibe mafek destî wî jî dihebe nema rêlber wîn dabûye nema zane kî rewşenbîrê rasteqîne kî helbestvanê rasteqîne kî romanivîsekî rasteqîne wêşkêr bixwîne dibîne bi sadan dîwanê helbesê derdikevin wê romanê û ê çîrokê û bi dehan semînerê wê jeyî û siyasî çê dibe nema zane kî ew ê rast e gunehê jî dîsî jî hinkî vedigere li civakê yek di do saziyên nivîskarê yani sê desthelata di herêmê de bû dîmek wek ez bêjim îro ro desteya çandê a kantona Cezîrê çima pîvanê çapkirinê tunene çima dest hatî berdan ji kîrê ji xwe Tirkiyê xwerisê xwezayiyê dema got yek pirtûkekê çap dike û dere em zekirina wê nayê dixê li xwe rewşenbîr li xwe nere û ew di qaqilê qaqil tenê wê di hindir de ev dîmek me pêwîst bikê heye me pêwîstî îro wekî te got bi zana bi hişmendiyê heye me pêwîst pê heye got em li hevdû guhdarî bikin بەێ هەلبەست لە کورد ئەزبوونێەوە belê نها ڕەوشەنبیر جیواکی بڕێوە دەبە یان جیوا ینی ڕەوشەنبیر دەبێت و چ بە دەبێت و پێشەنگێ وی جیواکی بە هەر چەندی ئەم لۆما باژن سەر جیواکە هەر تش تێدا هەیە لێ ڕەوشەنبیر دەی واتایەک و ئەڤ هەنێکی جوداهەیە جی بێ جیواکێ ڕەوشەنبیرێ مە ئانا لە پیشا جیواکێ باشن یان لە پێش جیواکێ باشن heger ez li gel rêzgirtinê ji hin rewşenbîra û nivîskar بێگومان ez bi giştî bibim ne tenê li paş civakê ne bi dû wan de bi dû jî dimeşe پشتی بویار ew lê dinere ka civak berê wê li ku ye û nihriya xwe li gor wan nîgar dike ne ew riya civakê nîgar dike ev jî ji kutê baweriya me de ji tirsa ji kesayetiya hindirê xwe ye چمە بترسە hişmendî û zanebûn hişmendî û zanebûn di sala 2009 de
وەک سمینارێکی هەنگی ئەو شەبهێرکن کوردی لە شامی هەبوون ئەس بوو مەیوانێ خەلەکێکی جوانە دەهەندرێ وێ سمینارە گۆ منڤیسان وێ چاغی گوت هەنڤیسکارên کورد نەڕەوشەنبیرێ ئاستاوینی هشمەندیاوی نەبلندێ ji ber vê her kesî ku binivîsîne ne rewşen bî û ne tenê dwarê nîvsandina Xwedê piraniya me ev ê got ez xwe bibînim helbestvan ez di helbestvaniyê jî nejîrim ez di helbestvanê çend xêzên sereke zanin helbesta nûjen di nivîsîne ew ez ê çi bikim van xêza belawela deyn wêneyê helbestî gotinên berovay jî hevdû bî êne newsayê newsayê negit tenê xêza hema li dû hevrêz bikut tu gotinê berovay jî hevdû bînin yan di çend gotina di helbestan û klasîk de li ser movkar hevdû bînin newsayê helbest jî wek avahîkê ava bike divê koka wê deyne divê tirakê divê te heger mijar li vir jî be ez çûm bi wir de niha ez û tu jî em karin rabin dîwarekî ava bikin blok nabînin û hin çimint û avê nabe bixin lê piştî kêlîkê wê ew dîwar bikeve dê me yekî hoste bînin wê dîwarekî ava bike dîwarekî asê û li ber bahozê ber hestî xwe ew karê bîye min jî blok û çemento bikar anî wî jî bikar anî çima ê miket ê wî ma ev wîsayê jî helbestvanî jî erê ez wî her du peyva bikartînin û wî zmanî bikartînin lê tu çilo wê peyvê bikartîne tu çilo wî zmanî bavê bikartîne helbest ev rastî jî çandeke di nava gelê me de belaviye dibe ku gelê dî jî nav de hebin lê taybet em ê behsa civaka xwe kurdî bikin ji ber ku pêwîstiya me bi vê heye rastî jî birehekî wilo heye tu jî sanekî dipirsî ji kesekî dipirsî tu çi zanî dibî wela dizanim kehrebî çêkim baş e wekî çi zanî dibê zanim ji rêya jî fêm dikim ez dizanim dara jî biçînim ez dizanim dara jî wilo aşile bikim aşilekirin yanî wilo wekî dî dibê ez dikarim seyrê jî bajim seyra jî çêkim ez filan ez doktorim jî ev çanda rastî jî çi qasmandurekî neyînî li ser me kiriye li ser rehê me kiriye li ser malbata me kiriye li ser zarokê me kiriye û li ser giştî yani jiyana ku em natire dijîn li ser hemû kiriye an nekiriye çima tu dixturê çavayê tu bêje dixturê dila me jî niha te behsa texturiyê kir dwarê bijîşkî ji xwe ev nekarê me em tişkî zanin mijarkî giştiye divê ku em êbala te lê be her ku textorek bi jor dikeve û ber bi pasporiyek mezin de dirê hêdî dinere dibe pispor di tiştekî taybet de belê pispor di pisporê diltenê ye paş de dibe pisporê perçakî rehekê derekê ji dil dîmek ti çi qasî pêş keve û ti çi qesî zane bibe ev qasî pêwistiya te pisporiyê heye ji bo çima ji bo tu wî warî de afrêneriyê bike ji bo tu tê de serkeve zanebûn wek çemekê de herike romanivîs bim û çîroknivîs bim û şanoger bim û helbestvanek nûjen û klasîk bim û gotar nivîs bim û de û giş ê talî bawer bik ez ê gişa tê karim lê ez hemîda nîvî ez tim dibêjim helbestvanek bi helbesteke tenê xweş binivîsîne civa qebûl bike çêtirê gotu deh dîwanê neyên xwendin ku bê bandor be kes bandor be çîrokek bi homanên çîrokî û rast binivîsîne çêtirê gite komek çîrok derxe û bê bandor be nexweşîk me nivîskara ana heye nexweşîkeyê em pêketin em hemû nexweşit em pêketine çi nexweşiya jimarê jimara çi jimara berhemên gelekin jimara gelek nivîskarên me em lê digerin
کەس نەبێ هەندرێ و قابەوەی قاباوێ دیوانێک چ تێدەیە بەس چەند دیوانێتە هەنە چەند چاپکردنە و چەند بەڵاوکردنە 10 دیوانێ مەهەنێ 5 هینا دەستنویسن 5 چیرۆکێ مەهەنێ 5 زانم چی مەهەنێ ئەز لێ دگەڕم ئەس نابێ چینی ویساندیە و چ باندۆر دکە و جواکا من چ سوودە ژێگرتیە ئەف ژی باوەریان بدە نەخۆشیەکە بچ گرێدایە بزانە بوونێ بن نەزانی بوونێ بگرێدایە ژبەر ئەو کەسێ هاان هەندڕێ خودێ خوا قەلس دبینە حتا گۆ بڤێڕەنگی دکێ ئەس تایبەت پێڕەمە گۆ هەلبەستوان بێ و چیرۆکنویس بێ ڕۆماننویس بێ هەر یەک دکاری خۆ پسپۆر بە دکاری خودێ پسپۆر دە هەلبەستوانیە دە پێشکە بە چیرۆکنویسیە دە پێشکەف ئۆتۆڕۆماننویسێکی گرنگ بێ ڤێڕەنگی بک دەبێ ئەمکارە بن تشتێکی باش بدن باوی هەلبەست ئەو زانەی ئەو کانی ئاوی بەخی تشنابە باوی هەلبەست ئەو کەسێک و ئێش و گول و دەردێ وی ملەتی هێل نەگرە سەرخوا و تێدا نەژی ئەوی چاوە بنفسینە ئەوێ سەر چێ بنفسینە شخەون و خەیاڵان دەری بجارە ji kolanê em ji kolanê dibîsin ji me re dibêjin divê min ji xeyalê xwe ev tişt nivîsandiye te ji xeyalê xwe nivîsandî tu behsa êşekî dikî ku ew êş tu jê dûrî gelek caran tu têde wek hevîr gelek caran divê mijarê de bir satî kiriş xwe tu dizane ez bilî helbestê pêvist nanîvisînim belê tenê helbest heger gotarın wêjeyî hebin jî ew jî gelekî kêm ez naxwazim ez ji xeleka helbestê derkevim bibolin pirsata çi bû ka dubare bik ev çi xweş bû vaya ne bes xweş bû ev nexweşiya me her kesiye nexweşiya me yanî na ew nivîskarê ئەو ڕۆمانەویس ئەو هەلبەستوان ئەو هونەرمەندێ و ئێشا گەلێ خوا تێدا نەژی وەک هەڤیر ناوەرە نەیستڕاندان ئەوێ چاوە بنووسینە مامۆستا ئەو تشتێک دینجیتکانی میناک هەبن ئەمکانە بێژن gelek pirtûka dixwînî tu têkiliyê wî bi êş û kul û derdê vî civakî tune beşer nivîsandiye gelek cara pirstê kirin dwarê helbestvaniyê de kîja demê de ye te helbestê nivîsîne هند بين إيفارا هند بين شاف هند بين نيرو هند بين وقت ياز بتاني بم بس نبيت بيشم دما أزديشم دنشي هست نايدر دما أزديشم باور بك دما قو أز ولو فحسي بم و أز دل خوش بم ها أنا قار من نفسينم أز بتشغي هالبستين عن نفسينم أز كنجي هالبستين نفسينم دي شيء ده ایشه ده دخوشیه ده بلو دیکره بلوچیده تشتکی دخوشیه ده هلبست جدا هست جدا نای اوجی ایش ده ایشه ده و دخوشیک باندور ده دماغ از بیم دخوشیه ده و مبسته همیشه او جیانا روجانا از نان خوشم و از درکتم و زهاتم و دوست خودیتن و گره جیان نورمال به لی خوشیک هەیە باندۆرە کێ وەک ئێشێ ئەو خەشی ژتەرە نوویە ئەو خۆشی گشتیە مەبەستی مەتی بەڵە چ بوو مەبەستی مەچ بوو دەوێ کو tu tiştێک ku tu binivîsînî ji rastiya me be ji rastiya vî axî be ji rastiya vî civakî be ji rastiya êş û kul û derdê me bin heta ji rastiya şahiya ku em li dar dixînin em durî wê bin bilam tim bêjin filan biye bavê helbest gotin pir xweşin nîxweş pir xweşin em ê naberekê biçûk bidin em ê dîsa vegerin temaşa me nêca naberekê biçûk em ê dîsa vegerin pirsê xwe û nîxweşî xwe
جارك دي دما خوش به تماشاوانه جا امی دی صفا گرن مجارا خواه گفتوی خواه تمام بکن به باوی هلبست را راستی جی سازی بون هلوست ریخستین بون تشتکی پرگرینگه دجانا کسین زانه دا و حتی دجانا کسین کو دجانا خواهی نورمال دجواکی دا کار دکن باوی هلبست بله برمان امین اگوه سر کورو دردی خواه نال لحریم آمه از بارم زیدتری 4 یکتین روشن بیران هنه 5 انا یکی ما زیده بونه نه بون 5 بری 5 بون بری دا 5 و جبون آنا آوان پنج. سیوانک جی چه بیه بله از بیجم هفگاتن روشن بیران رو جوای کسانی حراره که یکتی نویسکارین کردستان سوریه یکتی نویسکارین کرد سوریه و یکتی روشن بیران حریم جزیره و ای 5 چه بو یکتیا گشتی آنویزکار روزنامه‌وانیان کرد روزنامه‌وانیان کرد. سوری. لسوریه همو سازی جی ریز گرتنینا کداوان حمیاجی پیروزه همو جی لگور در فتین خواه خزمتی که باش بو ویجه و چاند و نویس و زبان وی آخی دیکه ای وی والاتی دیکه اوانا لسر وی تگومان تنیه ده هجبارک ولو ده اردنیگاریه کی ولو دا زیده جی دولان بنبونه لجی لوازبونه انا زانم انا بجيب قي شخص روشامي پربن جي دولان بونه دولمنده اولات لی وقتکو پربن و ده انجام دا کو تشتک نبه یا جید انجام دا وکو تی خواستن نبه برو بشوا دن الخينا امي درباسي اوي جيبن سيوانا كو داوي چي بي بله دستا كو چي بي امي بحثا تايبت بله. بحثا يجي بك بله برسواتا کو گلو اف پربونا وان یکتی نویسکار و روشنبیران اف دولمند بونه یان زیان از برسواوی بنمونا کی بید بله بری چند سالا بون از سردانکی بون لحریم کردستانه از بوم میوان یکتیا نویسرین کرد لقیده هوکی ما مستح حسن سليفاني بحثا أزمونا خوكرن جمر قلت ما مستوى هردو الآلي هردو آلية واش هفدو كشتنه نعم قونا وشر نافي نافو تشيبوية مقوانا قو إيما لباما جها شر نافخوي تشتي ما يقرتي يكتياني مسكارا ويكتياني مسكارش هفدو نكت کسی قریبو هر حولیری هر سلیمانی و وگر تنه نویسکار بون بالا تلیبه گهابو شر نافخوید ناوانده و یکیتیا نویسکارا پرچه نبو ما یک ایمه اگر گدرفت هبانا امی نبینج بانا امی ببانا دهشی تی مبرر جوان پنجارتنه جبلی ده تشتاید باوری آمده یک جی باندورا سیاستی گو ام هفدو ناپجرینن امي برسكي ما تايبت درباري بارتيان و ريخستنا دهايا دو هر یک جمع باندورا برجواندی کسایتی بله کو اویل کوبه اگر از واندینم آلی کی از نپرسم تو کجا پارتیه تو کرده و تو نویسکاره و از نپرسم جی ازیل کوبم تپرس کرکتنه امی یکوان تربيجي امي تشبكي جناها بيدا وقت برسكي امي في برسي خب شبا قريدن بابي هلبست افدستاكو آوابية تشوادن الخيني يان افدستا كودريا بناف یان ولو پیوستیک بفینا هاو انا بيوستيك بالسيوانة كي روشن بيرانا هبو لبي ولاتي چه ببا سیوانکی هاو چما جبرگو هگر بچه سدمی هات و انبون گلک یکیتی نویسکاران بکیمانی اف سیوان قاربه ما هفدو و گریده ده خالن هفبش ده نخاسم به ولات و گریداری امیک
ام كانن بشفا جريدن كاني بيجي جريد بافي هلبست بله تفيش كاركي مؤسساتية سازيبون هلو بله سازيبون از اب سازيبون درباري فان بينج يكتين روشن بيردا وبسردا چه اب دستهكو آوابية نشاشة راسته تجي خده لد آلي رول ومسيوني كو بره ملی بكرنسي بره ملی آپیشی چما ناوینا یکیتیا ببورن دسته هفش آن نویسکار و روشنبیرین روجاوای کردستانی تمنی وی دسته افسال و هیوک چیو سالك در باشكر اري سالك در چند نویسکار و روشنبیرین جدر وی وان یکیتیا تبلی وی دسته بونه چند روشنبیران نویسکاران جبلی وی دسته سمینارک بناوی پیشکش کریه نه دیمک او دسته یکتیه نویسکارایی نه روشنبیرو نویسکارایی اوالیک از تخوازم تشتکی بیجم تخلي سربستت زبيكا منك تشتري راسك آپیشی از پرچاکم جوی دسته چلوز جاکم جی یک جی از سروکاتیا یکتیا نویسکاری کردستان سوریا دمه و او یکتی دهندره وی دسته دیه دو دقرا یکمین ده دماغو ابدا ساعات آواکرن از سروکیوی بله سيهيلي أول لي أزمونا في دستي حطاني آنكا ما بنافك تاني ما تاني ناف أزبيجم قنهي كي أبايا ناي تفعيل كرن ديسي قنهي ماي إيه يكتين بسكاران چما جبرقو هينجي أبي يكتيانا دهندري في دستي ده نهاتن بشافتن نهاتن حلان يعني نابري وان دولو راسيجي مجي يقولوا هناك تيبيني دان مسافتك نابري وان يعني يقولوا دريج نال جام هافن دي نال جام هافن جيت آلي هينجي ليدنارن أم ليدنارن از بيشي ويزباخم أم جبرقو از أرينا أزنو نري يكتيا خوما آنا لي يكتيا ما نوتيدي أم هين ليدنارن هر يك جما جيمال كويتيدي وأمي تشجي قزان بكن دو لقل رزقرتنا من جي همو اندامي ويرا دما قناوي وي دستيا هفش آية كتي وروشنبيرين روش آوايا كردستاني ديماك آوايا دستيا كهري بلندنه بله هري بلنده لسرواني وحمو بيفانو تايبت بندي دون دي خدا كون كردن اندامي وين وينا سروكي وي دبي مارجن تايبتي نبن نشر بيجم جرك چه بيفان و چه تايبت بندي انكم ناما بحثي ذكر د خلق خدا ديدا جرك ورا ديتن اوجي تنانا جبر هنجي اندامي نمر مرجي نفسكاريه الباتنه او مرجي روشنبيريه مرجي روشنبيريه حتى انها افدسته لجي خضروتي ناف تني نافه نكاري باندورك خوا نا ليكتي خوبك ونا ل دورا خوبك از نبي رامي قو خوا هلوشيني خرابه به ل از نبي رنگي رامي بوي رنگي كاري قودكش باش او يكيتي شما بيها الوستمان يكتي قو عندها من تيده ما بينش كتير أنا باش أو بيه هالوستن ما أنا أفتش دين أنا دين ما أنا ما قلت روشن بيري هالوسته يعني تشتي شاش بربر راس تقيني ببا أجر دماغو بينج يا كتي هالوسته كي والنبا از تشتكي وقت بيجي تشتكي وقت بيجي مادي البردستي متنا لإحساسك حتى أو هالوست يكتيا مجد نديار ونهاتي مناقشة كرن بيشتي بهالوسته هاي أنتنا أزد بيجم حتى أنا
يعني ئەو بەردەوامکردنا دەستێ هەر یەکتیک ئان یەکتیان ڕەوشەمبیران خوێناکشینن دەبێ بەرە ئەم نەبن سەبەبێ وێرانکردناوێنە بەرانە ئەم بن نابە وێران نابە وێران نابە ڕاستی ئەگەر هەڵوەستە بە ئەگەر هەکەن یەک جوانە بێ ئەمی خۆشیێ بکشینن لێ ئەس دەبینم ئیرۆ یان ئەو بەرا دەستە خودی ڕۆلەکە ڕاستەقیم بە یان بەرەچنە ئەرێژ بەرکە هەبوونەکی بێ هەلوەست هەبوونەکی بێ ئەنجام هەبوونەکی بێ ڕێخستن بوون و سازی بوون هەن ترتیژی هەن باندۆرە سیاسەتێش لێ دەبێت یاخی بگەکە و ئەز خوا بێژم یاخی ئەز هەوالێ سین پارتیە من یاخی پاتی و پارتیا خوا و سەرۆکێ پارتیا خوا و هەوالێ وێ و جیرانێ وێ گشتەر سەرێ من بەێ بەس تو خوانی ویسکار پێشکەش دکە وەک نویسکاریەتی کلیێمەرە بک وەک نویسکار تێکلیێمەرە بیر باواری بیر باواری باوەریە خوێنی سیاسی یان ئێنگ و پارتیاتە سەرتا فەردەکە وێنەیم بام ئیشێمیش با ئیشێمیش بێراتنێ ئەو تشتێکی تایبەت تەیە بێگومان دوێن نەمێ داویدە ئەس نە ئاگەهدارم سەر بەرفرەهیە کاری وێ دەستەیە جبەر نەمش دەرگوت نە ئەز نوونەرێ یەکیتیا خوامەلێ لێ ت کاریوانی بالکێژی و لە گۆر هەوالێن مە نوونەرێ مە کاری وانژی دەگوهێزنم ژمار و دەبێژن چ دەبێ کارێکی گەلێکی شەرمۆکە باوێ هەلبەست ئەو کەسێ بێ هەلبەست چ زرارێ دیکە کەسێ بێ هەلوەستی گولمالا خۆڕ و نیشتی و درگە پانانێ زارۆکی خۆتینێ کاری خۆت و تێ مالێ ئەو زرارێ ناکە بەس کەسێ وە گوتنە کوردی هەیە بێ خۆتبینی متکێ بێلۆ و خۆتبینی هەر تشت و ئەو باوێ هەلبەستێ و باوێ نویسکاری و باوێ سیاسەتێ و ئەو بێ هەلوەست بێ ئەو وێرانکردنێت کە ئەو مارخەراکردنێت کە دەناوە ڕەوشەمبیری مە دافتشتنەیە گەلک زیدینی بی چارەی خۆ چییە چارە چی چارە ئەو هێشمەندیە گرێدایە بە وجدان بگرێدایە بە دەمیرێ هەندڕێ مرۆڤ گرێدایە گە ئەز زیانێکی جوواکە خۆ ملەتی خۆ نەکەمش بۆ بەرژەوەندیە خۆ پش بیلوێنا چارە ئەز نزانم بچ بێش زەحمەتەنەکی ڕاستیجی بە ئێشە ئەنە بژم چێ دەوێک و کۆمبوونێک سەر هەرچێ ببە ئەگە کۆمبوونێک چێ بە هەرتم بێ هەلبەست بن بندر جیهانێ دە ڕەوشەمبیرن ڕۆرێک مەزن نەیشت بوون خواکردن پرە و عالم و گەلێ خوا لەسەر وان ڕە دەرباس بوو یعنی خواکردن فەدا بێگومان دەوڵاتی مەژی هەبوون کە خواکردن کوپری لەسەرە دەرباس بوون و هەنێک و کەسێک و گەلێک زانا و هێژا لێ فەخیران بەشارتینە تڕوونهایی نەچێ سەروان ئەو ئالیژی هەیە لێ دەوێت ئەمڕانی ئالی ڕەشبینی و ئالی ڕووناهیدا و ئالی پێشبینیەدا دەوێکم گەشتبین من هەنەکی ئەس بخۆ گەشتبینم کۆ پێشەڕۆژێدا تشتێک چێ ببە دەوێت و هەلوەست هەبە نزانم ئەv çîrok bi sîkolojiya Kurdav girêdayî em tev de zanin û em tev de rewşenbîrin û em tev her tiştî zanin pêşin em tev her tiştî zanin û encam da ya çavê min o ez helbestvanim tê çîroknivîsê navdarî û helbesta min ê xweş ne ser hesabê çîroka te yê vê têx serî xwe de ez çi qesî li pêş bim tu qels nabe tu çi qesî bilind bibe di çîrokê romanê de tu bandorê li min nake me genim çandiye tenîs çandiye ê di cehe em tişkî me navevdû tineye sînorê me jevdû ve nagere tu çima ez ê çima ji ciwamêrekî romanek nivîsî bi astek bilind ez ê jê dalqim ji bo çi û ez ned asta wî nadem û ez ê bêm bêbextiya jî bikim
از ایریشی بکم از بنویساوی نا ند آستک بلنده تنه چه چما او نابه که خلق سر داخل نجم رایی دویست به برواجی به یعنی جیه که ویتشتی بکه کانا بیجا ازمون سوده که جه بگره فیده جه بگره چه ازمون را در باز بود تو چه وکش وی آستی کانا فایده جه بگره يعني ام براستيجي ام دواري روشميري ونفساندي ده كرنك كده يعني لجواتك جواميرك خو هالبسوان پیشکش دکه هالبسوان پیشکش دکه آخافتن چیه بود که چاوا الفلان دريد هالبستا جگر خوينده تا اف ندیتی اف نمونه اف صورت اف تشبیه جگر خوین ولود بیشه کمال بس جگر خوین نخواندنه چاوا گونه جگر خوین تنه می یک هلبست نه ای کردی نه کفنو نه نو نه ای هریمی نه ای جیهانی متهلبست نخواندن چلو هلبست فانه یگو خودیس کرمه هلبست فان او بولا اما چه بود چه نبود با هلبستوان او روزانه جی ایریش خلقی دکه و کسی زانتنه و کسی زانم چلوتنه و کسی وروتنه یعنی وکنمونه یعنی فکامی چاب کنه بویشت بخونه راستی جی بولو یعنی مروی که پرتوکا نخونه تیدا کور نبه لیکولین لیگرینا نکه پینوس امرو جی پیشنا که بیدن شاشه کتو جی کسی زانه خودی ازمون فیری ببی یا جی تو پرورده ببی بردستیوانا نشاشه یعنی سیاست مدار جیده به اولدار جیده به روشن بیر جیده به حتی جو تاریکی کد دارا فهم دیکه و کد تو که دارا بچینی تو تکانی پی بشوری اف چاند ام بهوینه که اف چاند نام ما پیش که ام خاله که هنک دی ورو هستیار بینن زمان کرمک بابی هلبست باندورا پارتیان باندورا سیاست مداران لسر روشن بیران ام تشتكي جي بي واغريدن كله درت كله هناك كله درت راسي جي جارنا جي گناه ای پارتی های جی هريم نا چما برسي من ندوي عالي دا اره چما پارتی باندوره که لروشنبیرات کن که منو او روشنبیر انا از نابلید کم روشنبیر او بری ناوی نویسکاری روشنبیر به کردو و او جوامیر دماغو گنج بو دماغو خورد بو و این گرم بو آمده بو گو خوجان فیدا بکش بو ولاتی خواه خوجان فیدا کرنه تبلی پارتیا بو تبلی کارو خواباتی بو تبلی تکوشینی بو دمک دریج تندری رخستنی پارتیا دما ما گلو پشتی گو خواهواشی کر و بو روشنبیر و گو هشت آستک بلند جه زانینه بوی حسانیه باندورا وی پارتیه سر هر وی حسانیه نه حسانیه بله اندریویده هاتی چاندن لی دما گو اجیرد بجمع او روشنبیره آنگو بو خودی هشکی آزادی وکری دما بو خودی هشکی آزادی وکری دیمک کاربه راستی و نراستیش نفهم درخه و دما گو راستیه و نراستیش نفهم دو درخه و هندی انگی و لی جیکی راست راوسته و هلوسته وینا راست به جروکا روشنبیریه و سیاستی لبا ما و پارتیا تبلی هفه و هفدوف گریدایی لی حتا کجا آسته باندوری لهفده کن حتا کجا آسته تیکل دارن از باورم روشنبیر اوی بیتر بسر واوانه نه سیاست مدار بسر مبانی یعنی جگلک علاوه يعني ببور يعني هو اشكره يكتيني مسكارنجو ايرو هانا خرجي اخوا نموچن خرجي اخوا نفزگه كتهي تبيوستي چاي و ميوانداري گو ميوان انتبين و تكريا وي اواني جدا تشكبين كي ددن
او بارتي دن راستیه که ما مش کوه شیرن هوا گریدایه ام ناچینج دجمنه کردان هستین نه همش پارتی کردان هستین دما کما گو سازی بون بگو من ج پارتی و سیاست مدار ده دست بیدی که سازی بون او يعني خوياي هنج منكارن خوش فيه جروكي خلاص كن دما جوز الكاريات تكم انغوت ما يب مفكري داي يعني از خو بينم تاع الكاريامت جاز بسرته فما هناكي باندورا وينا هي شر اشكره دنابرا روشنبير ونبيسكارا دلباما در نكتيه شر اشكره لتريجي بروشنبيران نهاتي دان حتى أنا نشي وروان هاتي كرن نالوان هاتي قو هداري كرن كاهون چل بيجن كيخي كاكو الشريكي في ولاتي مش شريكي في ولاتي هاگر دي چكاري بكي اولات نأيتا تاني ايمه تاوايه دما قو دي كيجا بارتي بي كيجا تافقار بي انا ايرو روش خيو روشاي قوي دبي اف تيكلي ودانوستاندن وچون هاتني شامي واف تفليبون انا منابي اللي يذكر انديمان شاليه ريبريه شاليه كسبه نما صير ملتكيه نه مسير صالح بلي صالح ما قناه جه از نرينا افاني بسكار وروشنبيران بيستندن وشي وروانا بيكرن ونشاواد بين بيجن هون چكارن خدمتي بكن بكا هون ايرور رابن دمهات ايروروي واموانا ام هيدي ام في دولتي تكفنا فهبدي هون كارن چبكت شوان دورا وهبه مروف جي تمجي ولو انا بعربي بمسألة فدية يعني اجو والله استخد عناينم از حالي خو از تنا خارم دريه يكيج واخم از بكا هون چد خوازز بكم جبرو بچوكاني الممنارن دبي افراس بدبي نراس جيبي دبي كيفاوي جيبي لي قولوا يم خدي مروفلو تشكري دبا كوجبو دوزا خامرو هفت شركة بابي هلبست نظام مرو حمود دريادي هاجر مرو راسته لهين حتى انا تلفاندن دناورا وشمبيراده رجباي كردستاني چنوي انه قالورن ام لدرياخينن وإيقل دريه ما نخس ام هرن دريه واخن وام بكين وي استا ام جوار بي از فيناشتر قبولناكم از چنا بتسر روشنبيرا جيل دريا نخس يا بابي اشتر روشنبيرا بيجم ما تل فاندن نكري وما تل فاندن وام مخوانه داي سر هبدو ما نقولتي كامي هرن درياخينن ابكي ماسي اميه وقت ما بداوي تبع امج گفتگوی هم تیر نابن راسیجی هم تیر نابن اما بچن گوتنا پرسی داوی او را شمیر اللي بيجي اثر بخامه رو بچن هاویلی دیگه قالوا دولاتي ما رشت يقولوا هي انتنا از اوم از نبيرا ما از باورم كيراي ايوا از دبم اثر بخامه ونبدا هالشيء خاطر اثر بخاطر بان شاء الله دبيجي او ما بس جي از نه حوالی ریخستنه کیمه از نه دندره پارتی کیدمه او دبا دولاتي ما تشتكلوا دبا انه از نه دندره لقالوا دما رشو دما دقالق امي نمونبن خيو يرو الولات اللي الرجفاي الكردستاني ريفابري هي انجمان هي چه وباشي فانجي هنه وچه باشي فانجي هنه وكيماسي إيفانجي هن وإيفانجي هن ما أزي الكبم دما أز بسني شيء وباشي آليكي تاني بدم قرقت حردو نزيكي هبدو بكي أبرو لي روشن بيرا نزيكي هبدو بكم وأشاشتي هرد واجبي جم أسر بخومه بوي واتيات بزنه يندري بارتي كيدمه جار نايجي الرفج هالوستي من خاصة بيجم أبو الرفع يعني نرحي بر برسيارتيه يا دبر برسياري دوزكيا دبي كنت رولكي باش اريني بقي كنتنا تداوي عم بكره تشل بيجي سباس اما بداويكر ام بداوي بكن تا كنتنا خداوي بكي يعني انجام دا
دا ئەنجامێ چه دا پێویستە ڕاستی ئەم پێویستە چە گوتنان یان هەب یا تونەف یان ڕەوشەمبیر خۆ ڕەوشەمبیر ببیت و بڕۆ لە ڕەوشەمبیر و هەلوەستا ڕەوشەمبیریان ڕاب یان ژی نەکە باش وی بارێ گران نەخ سەرملێ خۆ و ji bo carekê dîrok tiştin nebaştar nebêje. ڕاست زۆر سپاس سپاس خۆش. شەوانە هێژا ئەم گشتەنداویە خەلەکە ئیرۆ ڕۆژ کاستێ لەسەر ئەکرانە ڕۆژاوا تیڤی خەلەکەمە ئیرۆ بەبێ ڕەنگی بوو بە هێویمە بدلێەوە بە ئەوەن سوودەکی جێ بگرن و ژبیر نەکەن کۆمنت هەنە بنووسینن و نرینە خۆشمەڕە بێژن ببینن خێر و خۆشیێدا.